Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Ndi Phalaphala FM ya koperasi ya kha show ya Afrika Tshipembe loko bela mthishiresi ndiko batanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa na musi nga sonda ya manakanaka ya vhuḓi ndi no tenda no fufula uri vho ya gerekeni vha vhuya zwino ndi tshifhinga tsho ri vha to ḓigeḓa zwavhuḓi ri pfevho kha mbekanyamushumo ḓuvha ḽa ṋamusi ti a zwiḓivha zwori Miss P na Phalaphala FM vha dzula vho farela vhaṅwe vha vhayeni vhane vhone vha ḓo guda zwinzhi nga maanḓa khavho. Zwino mueni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi muofisiri muhulwane hangei Metropolitan ndi vho Peter Chigubo. Vho Chigubo ndi khou baṱanganedza mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Ndanda Miss P na vhathetshelesi wa Phalaphala ri khou livhuwa nga maanḓa vho kona u swika nda mthetshelesi wa Phalaphala FM ndi nṋe na vhone u swika tshiṱori awara ya Vhufumi. Zwino vhone vha nga ita zwone ndi shumisa 086 kana vha shumisa X @MissP_DJ ri live kha Facebook na kha YouTube uri vha kone u vha vhona zwavhuḓi havha mueni washu. Chiratisi 87.8 na DSTV 811. Vho Chigubo nṋe na musi ri khou tou tama u tou vha ḓivha khwine na u ḓivha uri vha alutshela ngafhi u swikani vha vho tou ḓiwana vho dzula kha iḽa ofisi i re kule nge nṱha. Kha ri thome ngeno murahu musi vha tshi khou aluwa kha ri ḓo lavhelesa uri vhutshilo vho nga nḓila ḓe vha tshi khou aluwa ha nthabalala. Oh, that's Chigubo vhukuma. So nṋe ndo ḓo bebwa ha Mujets hune ha vho Phifulefutenzini ra pfuluwa ra yo dzula ha Ramaru hune ha vha nthabalala. Nda ndi tshe muṱuku ndo thoma tshikolo ndi tshi swika ha Ramaru Tshilaho primary school ndi enda ya hone. And the few zwithu zwiṱukuṱuku zwine nda zwi humbula zwa hangei murahu ra sa tou ḓivhesaho zwinzhi. Na khou ḓiyela tshikoloni na vhuya ra ḓiya tshikoloni ra vhuya. Zwiṅwe zwithu zwe nda kona u zwi ḓivha ndi tshe muṱuku ngo tou ralo rari na vhadededzi vhe how tshi rwiwa nga tshila tshifhinga hayi zwo tamba ni vha tshi bvisa ṱhama vha huṱa khut. So ndari ndi sub A zwa vha na sub B nda zwi na vho 1 hanefha zwi tshi vho swika kha vho standard 3 and 4 nda ndi tshi khou ḓibva number 1 but nda sa khou ḓivha na zwori zwavhuḓi hu khou itea u swikela ndi tshi swika ka standard 5 ra ṅwala milingo tshifhinga tshilani ho vha na milingo ya nnḓa and in ḓuvha ḽedzo results dza vhuya ndi tou humbula zwavhuḓi nda ndi tshi khou bva ya zwinoni ngano wanga muṅwe no pfhi Mboneni hapfi results dza ubva and then ra gidima ra swika ngei tshikoloni zwikwamani zwanga u ḓala zwinoni zwe ra vha ro thusenge and ndi tshi swika hafhaḽani ndo wana hezwiḽa zwa tshi vhidzwa first class at the time. I was very much excited. Anyway, kha ṅwaha wo no tevhela nda vha ndi tshi khou tea u ya Denga hu kule more than 10 kilometers arali nga tou bva nga bada it's 14 or 15 kilometers mara ngedzi dzine dza vha dzi tshi khautshedza yo vha i tshi vha yo hanefha vho 9 to 10 ri tshi ya Denga ra rwala ṅwaha wo thoma u tshi pfuka vhaṅwe vha dropa ṅwaha wa vhuvhili vhaṅwe vha tshi khou ḓi dropa ngoralo because of kule. You can imagine ni tshi vuwa matsheloni nga bo 4:30 nga bo 5:30 kotina ndani ko tea u swika tshikoloni. Tshiṅwe tshifhinga ra ri tshi pfuka na milambo yo ḓala ro ri tshi ḓo ita pulani ha posiwa thambo nga nge so hezwo zwithu zwa tshi nga ndi survivor action izile zwa vho survivor because ni posa thambo nga hangeini hezwi yo posiwa nga nge na ifara na pfuka. So huna vhathu vhanzhi vhe vha vha tshi khou dropa vhaṅwe vha tshi ṱuwa hu tshi pfhi o no tholiwa u khou vha polisa vhaṅwe vho tholiwa vha khou yo vha ha railway. Nṋe ndi nthihi kha mme yanga and mme yanga vha muthu we vha tshi shuma mabulasini nga hetsho tshifhinga nda ndi tshi khou kona u zwi vhona zwori arali hu na muthu ane a khou tea u tshentsha vhutshilo ha mme yanga na nṋe ndi nṋe a huna muṅwe muthu. And then zwe zwa nṱuṱuwedza uri naho vhaṅwe vha tshi khou litsha tshikolo vha tshi ṱuwa vha yo shuma ndo vha ndi tshi khou ita zwavhuḓi musi ndi tshikoloni. Tshiṅwe tsha sumbedza uri ndi khou ita zwavhuḓi ndo ri ndi tshi bva ngeni kha primary ya Tshilaho ndi tshi ya Denga ha vha na dziṅwe dzi primary school dzine dza vha dzi tshi fida Denga ho vha na vho Madabuḓe ha vha na Nthabalala ha vha na Vari.
naho ndo swika hangeni kha form 1 yeyo rachi nda dovha nda bva number 1 ndi hezwi ndi tshi zwi vhona uri huna something zwino ho no ḓa na dziṅwe primary school and then hezwo uri mini relationship vhuledzani hanga na vhadededzi havha vhu havhuḓi nga maanḓa zwino naho hu na uri nda ndi tshi bva kule ndi tshi ya ngei zwa tshi nṱuṱuwedza ngori tshikoloni ndo vha ndi tshi khou shuma zwavhuḓi and then ndayo ndi tshi ita form 2 kana no thoma zwo khisa zwisidzana nga June nda mbo ḓi bva number 4 lo thoma and then sathu zwi experience na luthihi and then heyo yavha mini a wake up call to me nda dovha nda refocusa and then nda vhuyelela kha number 1 yanga u swikela ndi tshi swika kha matric mara tshiṅwe tshithu tshine u swika na musi ndi tshi sedza murahu tsho nthusaho vhadededzi vha tshi khou mpfunza vho tamba role khulu ya uri ndi vhe hafha hune nda vha hone and then kale musi na ni tshi ri ni khou kona maths upfhi ha ini ni ḓo vha dokotela it was like a given na kha nṋe ndi tshi sokou vhona nga u ḓo vha zwenezwo hu na muthu we a mpfunza physical science a tshi pfhi Abele Mushi a tshi tshiri o ḓo lovha houḽa muthu he made a huge impact into my life I remember na musi ri tshi khou ita o mpfunza kha form 4 and then futhi na kha form 5 I mean huna buku ya physical science ya chividzwa ya Walters and Pinar hela buku ro ipedza early and then he used to take pride of it rari vhaṱanu vhe vha tshi khou ita physical science na maths and then kha class ya vha na more than 50 and then huna vhaṱhanga vha 4 na musidzana muthihi uri ne ri roṱhe ra sina mudededzi wa maths and then mthanga wa vho pasa matric ṅwaha wa let's say o pasa ṅwaha o fhelaho ndi ene vha khou mpfunza maths kha matric so much that dziṅwe mbalo dza tshitori balela na vhuthichara ne ra soko ri ra litshe yo ralo zwiṅwe ndi tshi wanda ya hayani ndi ndoṱhe nda fhedza tshifhinga ndi tshi khou zama uzwo and ndi tshi ri i wana matshelo nda ya tshikoloni uri heiḽa ndo i wana it really helped and then uri ndi yo fhedza ro yo pasa maths hova opportunity ye ra i wana na vho matamba vha tshi bva Mbilwi vha ḓa vha spenda 3 hours 2 weeks before ri tshi thoma mulingo hezwo zwithu nda wana zwithu zwe zwa zwi khou mbalela ṅwaha woṱhe vho zwi tandulula for ini vho bidzwa hafhaḽani nga vho Mutsila vho Ronald Mutsila hezwiḽa zwithu ne ndi zwone zwe zwa ita uri maths na science ndi fhedze ndo yo phasa zwavhuḓi mara lwendo lwa lulapfu and then ndi tshi yo fhedza fhaḽa a huna tshelede yo ya tshikoloni and that's the reality a yiho tshelede mukegulu avha nayo ndi hezwi ndi tshi yo shuma ha Masakona Tshinganga nda vha ndi tshi khou funza dzi maths na zwi biology ngei nda vhuya tshelede ine nda ḓo tea uri mini kha ṅwaha tevhela ndi ḓo kona u ya tshikoloni nda vho fhedza ndo ya University ya Venḓa ra swika hangeini ho ḓivha na vhuaḓa hafha nḓilani musi ndo sha tshelede thongo ya University ya Venḓa straight ndo ri u thoma nne nda ndi tshi khou tea u ya TEF nda ṱuwa nda University ya the North ndi tshi khou tea u ita BSc and then ndi tshi swika ngeni tshelede tshiguvho tsha vha tsho vhe tsha i devhekanya badi ndo no sokou rengekanya zwithu ndi tshi khou tea u fandiwa nga Agriven ndi ngazwo ndo ita hezwo Agriven yavho vhuya uri hey they are technically bankrupt ndi hezwi ndi tshi vho vhona uri zwange zwi ḓo mbalela ndi tshi yo vhuya Univen ndi tshi nyongo ita BSc vha ri ndo no renga nda ri BCom vha ri hane na space afi kha vha yo ita BA Social Sciences social work ndi yone i yoṱhe ine nga ndzhia ngori ndo no renga ngori ndo vha tshi khou ṱoḓa ya tshikoloni nda ri let me just go nda fhedza nda registera zwavhuḓi ho vhona psychology sociology anthropology social work theory na social work practical mara nda cancela social work within a week ya sala BA ina zoology havha na tshifhinga tshe ndo vha ndi tshi khou ḓitsola u penga bangani banga vhe vha dzhena na nne denga vhe vha tshi ḓivha uri nda ndi tshi khou kona maths na science but habeiwa una liology usakho ḽi itaho hafha university ngori nda khou ita anthropology psychology and then nne nda wana kuluza na confidence uri zwithu zwi ḓo nyisa gai zwavhuḓi vhuḓi mara nda konḓelela thi tsha ita uri ndi wane tshi nkhwaṱhisedza ndo ri u ṅwala exam yo thoma ndi dzi half year exams nda wana na dzi distinction at least nda wana uri mini
zwi ḓo luga ndi tea u ima na zwezwo u swikela ndi tshi wana degree yanga yo thoma and ari ubva kha iyo degree yanga yo thoma ndi hezwi ndi tshi tea u ṱoḓa uri ne ndi ḓo swika nda guda zwiṅwe nda yo ita musi ndi tshi vho shuma hezwo nda vho ita MBA na yone MBA nḓila yo vha i ndapfu yo vha i tshi itiwa over 3 years ndi tshi khou ita ndi tshi khou shuma Old Mutual Thohoyandou. Kha musi vho tshi khou ri sa dzhena kha MBA Yeah. ndi khou thoma u humisela murahu nyana Career. hafha murahu musi vha tshi vha khou sumbedza uri nyimele yo vha si yavhuḓi hayani. Yes. Fhedzi vhone vhane vha vha khou tama u ḓivhona vha tshi khou bveledza zwifhio kana vha tshi khou tama u ḓivhona vhe mini nga tshenetsho tshifhinga ngauri ndi sokou tou vhona ungari musi nyimele si yavhuḓi ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa khou ita uri matshudeni vha nyame vha pfha ungari nṋe ndi nga si kone u swikelela zwiṅwe zwithu zwa khwine ngauri zwi a fana nyimele a si yavhuḓi afhaya. Okay. So kha uri ndi ṱoḓa u vha mini zwa tshi konḓa nga maanḓa ngori ra sathu vha vho guidance kha riṋe ho vha aḽa mafhungo uri mini arali ndi nga tou pasa naningei ndi ḓo wana mushumo uri u ḓo vha ufhio ya ho vha u sathu vha tshithu tshine muthu tea u tshi humbula ari ndi zwine nda khou ṱoḓa u ita kha nṋe tshithu tshihulu tshine tsha vha uri ndi tsha ndeme amba Tshivenḓa tshihulu ndi tsha ndeme ndi musi ndi tshi ita decision yo uri mini muṅwe na muṅwe u tea u thoma hafho une a vha hone and ḓuvha ḽa u thoma ndi namusi a hu na hezwiḽa zwo pfhi ndi ḓo thoma musi ho no vha na hezwi kana ndi tama nṋe ndo tea ndi afhaḽa a zwi relevant. You start from where you are and the day to start and the time to start is now. Kha nṋe hezwo zwo vha zwone zwithu zwa important uri nyimele ine nda vha khayo arali nṋe ndi nga nyago u i shumisa yone i reason yo uri ndi songo bvela phanḓa everybody vha ḓo tendelana na nṋe mara hezwi zwo rali ndi nnyi ane a khou tea uri a ite mini a zwi shandukisa arali hu si nṋe ndi ngazwo tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda vha ndi tshi wana opportunity yo tshi ita ndi ḓi ṋea I give it my all and ndi nga heneyo nḓila ine nda wana uri mini u ḓo kona u ya phanḓa naho zwo ralo you must know vha ḓo wa lunzhi. The reality is more so muthu ane a vha tshi lingedza zwithu zwinzhi vha ḓo khukhulisea nga maanḓa mara hezwi vha tshi khukhulisea ndi mafhungo uri mini kha ndi gude kha hezwi zwe nda vha ndo ita vha ḓi ṱhuṱhure vha dovha vha sedze phanḓa and forgive yourself by na nḓila ine vha 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 khou ya hone. Muthu ane a vha uri ha khakhi ndi o lasa ha iti tshithu ha iti tshithu ha khakhi mara ha nga bveli phanḓa and then na ḓuvha ḽine nda wana uri thongo tsha tshimbila zwavhuḓi hafha and then ndi ḓo vha I'll be down mara mafhungo ndi a uri mini let me learn and u bva hafho ndi ḓi pfarele uri hezwiḽa ndi zwa murahu zwi sa ṱoḓei ndi zwa u ita mini ndi khou dovholola zwithu zwo khakheaho zwine zwa vha zwi khou fana ndi hafho hune muthu a kona u wana mvelaphanḓa. Lwendo lwavho vha tshi khou lavheleselwa mulovha namba mulovha u bva musi vha tshi khou ḓi posa thambo uri vha kone u ya tshikoloni vha khou pfuka milambo na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa vha vhukonḓi zwe vha ṱangana nazwo vha ri vha tshi lavhelesa na musi vha hafha hune vha vha hone vha vhona iḽa tshenzhemo i tshi khou vha thusa nga nḓila ḓe. So i ya thusa nga maanḓa ngauri zwiṅwe zwi tea u ambea zwavhuḓi na nga luisimane kha nṋe ndi tshi sedza u bva hangei murahu zwi vha zwi na a lot of persistence konḓelela nga maanḓa and ngauri vhuleme ndi a vhuḓivha but ndi a also ndi a zwiḓivha uri mina vhuleme vhu nga vha vhuhani vhu a shandukisea as long as you give it your all adapt and on the other hand learn. Hezwo zwone thiri a vha ḓo lingedze u zwi amba nga Tshivenḓa u ḓiṋekedza tshoṱhe yeah u tshimbila na tshifhinga wa shanduka hu tshi tea uri u shanduke na u guda and then vha tshi khou guda hafho hezwi vha tshi khou ita hezwo zwi amba uri tshihulu uri ndi mini ndi u shuma nga maanḓesa it's hard work arali u na tshithu tshine vha tea u tshi ḓivha irrespective ya uri i vhone nyimele yavho yo bva hani hayani tshithu tshine tsha vha uri tshi common kha riṋe roṱhe ndi u shuma nga maanḓesa ndi tshone tshine tsha ita uri muthu a kone u bvela phanḓa naho vhone vha nga vho ḓiwana vha na zwiṱepe zwina phanḓa kha nṋe arali vha vha uri mini a vha shumi nga maanḓa
if you don't give your hard work, if you don't focus, I can tell you, there will be a day. Hard work, there is no substitute to hard work. Irrespective of your mini, whenever kubvabanga. Dzi sociology dzilo jinjinji dze baba kudzita chipinga baba kuchiona gai baba kuzvikonisa ngauri rina beni namusi ichitova ndalukanyo ntipedzi hey tsivatsi kubuya ne zvachikoro zvibaba musi uchivoshuma ndiyazviziva chikoro arali uchikoroni uvona chipinga chote so hapo vosinavo buleme and ndiumbulana mumwe watama yanga khulu semaduwa chinseanga dziology nendodopedza panda ndayothoma ushuma raronova roṱhe ringenoi ndovabvisa for dzidrinks ndiko vavudza uri kezvina musi ology yarenga mara kamapungo a musi muthu wechikoroni navane vava vachikoroni zvazvino kavazvidiva uri ndicho nechipinga chine vatea uri mini vadine manda othe uri vaite zvine zvavasikotoda chikoroni uri namusi vachibvai vabve vowana results dzavhuḓi namusi navo vangari voya chikoroni vabva vana degree ine havana dzifeli njinji nadzisapi njinji voita nga 10 years degree of 3-4 years musi vakuaplayela mushumo arali ndawana cv yavo yotoralo na mumwe mwana ane yavo uri mini dzawe dzobva zvavhuḓi opportunity vadawana uri nditakalela uchineya muthu ane uri mini ova koshuma zvavhuḓi chikoroni azviamburiwo vothanyesa zviva zvikwamba nauri mini hoyu muthu uadineya chipinga ashuma nga maanḓa ndingazvo owana mini dzi results dzotoralo mara ndichikovona dzavo dzina vhuada vhunji navo vona vana degree ndina ila doubt yori apa mushumoni ndichova dzhia vakodoneya zvifhio vona va vari pa na ṱhuṱhuwedzo po kha mafhungo a kushumele uri ri zwiḓivhe zwori namusi ri matshudeni asi mafhungo soko pfhi muthu ku soko phasa thi vha zwiḓivha tshiṅwe tshifhinga ri a soko tori nṋe ri songo soko phasa ri wane bambiri ri graduate ri ṱoḓi mushumo khou livhuwa ngauri heyo ndi vhona ungari ndi iṅwe ya ṱhuṱhuwedzo ya vhuḓisa nga maanḓa kharali lavhelesa ngeno musi vha tshi vho ḓo dzhena kha MBA musi vha tshi ḓa ngeno kha MBA vha vhona u thoma u shuma ra khou shuma hetsho tshifhinga. So program yova ichikoitwa, it was a distance learning one. Ndandi chikushuma ndi Venda. Old Mutual event. Ratoma ngwa watoma rari 26. Nganga wawili ravarono va 8. Nganga waburaru nenda ndichikotua ndada Jovek ndichivoshuma ngangena. So ndadi chela group ndabopedza naba group yangangena. Mara koyo ngwa wopedzisela. Huna chipinga che hanefanga vo March. Asu takadzwa nga vasidzana nende wana relationship ndichiwana relationship tichaya zwavhuḓi tshikoloni zwa sichadiva le miṅwedzi miraru ndazviwa zwori ndono ḓivhudza uri mini ndina mushumo ndi ya itoḓana no itoḓa a MBA nga murahu ndazviwa zwori ndi vhuaḓa ndavhuyelela tshikoloni ndaya ndapedzisa degree hezwi ndo ri iwana ndaḓivhudza uri mini tshikolo ndo luga ndi tea u fokasa kha zwa mushumo wanga mara ndori tshiṅwe tshifhinga usikale ndawana ndono dovha vhuyelela kilasini ndi hezwi ndi tshi vho yo ita a postgraduate diploma in financial planning nga University of Free State and then so fhedzisela tshikolo ndo ya nga 22 na ndi tshi ḓo ya Harvard Business School in Boston and then I did advanced management program. And arandingato kwama kha advanced management program, it was the best learning experience yendaiwana. Ndiralo ngauri method waone wa ufunza. I mean, chipinga chenda bandi yangei rokono u thathuvanya kana uthathuva companies zonopera 130 or Microsoft, Moderna, we never thought in a business case for a real company namusira swino uvokoto guda zvabukuma so much that namusi vachivuya kaya voi vakonoita mini vasedza company yavo nga nḓila yo fhambanaho vakonovona uri na ndingakona u ḓisa hani tshanduko dzine dza ḓo ita uri ri kone u aluwa nga nṱhani nga other than that zwiṅwe zwihulu zwine na vhane vha vha tshikoloni kana vha tshiya vha tea u zwi humbula
tshiṅwe tshithu tshine tsha vha tsha ndeme musi vha tshikoloni ndi u thoma u vha na a good network. Network yavho you will need it for the rest of your life. Havha vhathu vhe nda ṱangana navho nga 22 na namusi ri na WhatsApp group, arali hu na something tshine nda vhona ungari ndi nyanga nthusafha, and then they can set up and then you come together. Arali ndi tshi khou travel ni tshi ya huṅwe ni amba uri ndi khou ḓa hafha ndi nyenanga nthusa. Network is very critical. Na u vhone vha nga ya University of UCT vha dzula kilasini yavho vha bva vha ya rumuni yavho vha fhedza vha na degree vha vhuya. Without network you are poor. Vha tea u zwiḓivha zwa uri mini ndi tea u vha na network and relationships with people vhane na musi vha tshi aluwa, then you can be able to call them uri ndi na nyimele yo tou raliyo, and then huna hune vha ḓo wana uri mini vha ḓo kona u vha thusa. Mara vhone arali vha si nayi vha ḓo wana hu na zwithu zwe vha vha tshi nga kona u zwi tandulula ngo ṱavhanya, zwa vha balela ngo tou uri mini a vha na network, degree tshi ḓi vha hone. Zwi ḓi nga na zwine ra zwi vhona zwino, arali ṅwana ye a fhedza tshikolo namusi ndi ṅwana wa u thoma hahawe u wana degree, chances yo wana mushumo zwi konḓa nga maanḓa. Ha vho pfhi mini khoyu ṅwana wa ya tshikoloni o vhuya na degree mara ha khou wana mushumo. Mara arali hu na ri nne sa mubebi ndi nayo network, ndine ndo no phone nda ri Miss P ṅwana ngo fhedza tshikoloni a hu na vho dzi learnership vha kha vha ḓe ri muthusi. Ndi zwithu zwine zwa wana uri mini zwi hone hangei nnḓa, ndi hafho hune vhana vha kona u wana mishumo. Zwino arali muthu a si na iyo network zwi konḓa nga maanḓa, na zwithu zwine vha nga wana uri ndi nga kona u zwi tandulula ngo ṱavhanya, it takes a lot from you. Kha ri ḓo lavhelesa uri kha ulu lwendo lwoṱhe vhabebi vha vha khou vha tikedza nga nḓila ḓo bva ni zwila vha kha ḓi vha muṱuku u swika na nasi. Tshikegulu tsha hashu tshifhinga tshe nda vha ndi tshi kha ḓi vha primary na high school, thikedzo khulu yo vha yeneyo uri tsha tshi ṱuwa tshi tshi shuma mabulasini vha ḓi vhuyela mukegulu. And hezwi vho ṱuwa u shuma mabulasini nda tshi dzula na mmane wanga murathu wa miyanga, and then zwezwo zwiṱukuṱuku tsha tshi vhuya and then tsha ḓi khezwo kha iṱhagana. And then zwe ndo ṱalutshedza namusi ndi tshi ḓo ya university nṋe muṋe ndo vha ndo no tou ita mini u ḓiṱhogomela, mara kha havho vha vha vhathu vhane vha ri vha tshi dzula vho ntikedza nga nḓila dzoṱhe. Ndi khou humbula namusi thi ndo ya nda shuma sa zwezwo zwa mudededzi, mushumo wanga wa thoma ndo ya nda shuma posoni for tshifhinga nyana. Muholo wanga wa thoma ndo vhona u munzhi u penga, ndi tshi sedza ndo namusi tsha ḓona zwo zwa kana vho ma 1400. Nda ya nda renga nda ṱuwa nda ya hayani nda swika heiḽani tshelede yoṱhe nda ipha tshikegulu 1000 yoṱhe tshavha no tshi sa ḓivhi na zwo iteani nda ḓi vhuyela. Mara u swikela na namusi tshiṅwe tshithu tshono ndo no tshi vhonaho nga khegulu ya hashu, miyanga naho ndi nga vha ḽaise ndo sia ndo dzipha 5000. 6 months down the line or whatever no dzula phala heiḽa tshelede i ḓo vha ita uri this is okay no sokou dzula fhano dza ri ni ḓo ita mini a huna zwine nda nga ita zwone, dzi dovha dza mpha nda i dzhia. Tiri bonea ndi ḓo ya sokou dzula i tea u shuma. Nṋe papa amba nga mushumo wo thoma posoni, kha vha ri tshimbidze kha mishumo yoṱhe ine vhono i shuma. Nṋe ndo ima mani, so ndo thoma u shuma posoni for tshifhinga tshiṱukuṱuku, I think nda ya nda shuma Old Mutual. Old Mutual ndi zwa vhukuma nda spendesa tshifhinga tshinzhi. Ndo thoma ndi a graduate in training Old Mutual, and then ubva hafho ndi izwi ndi tshi wana my own branch nda rumeliwa ndo u shuma Venḓa. Zwe nda to zwi takalela zwavhuḓi because nda ndo thoma gai ngeno Jove, mara havho pfhi mini tshimbilani yo thusa vhathu vha hano ngei Venḓa. Nda humela Thohoyandou nda shuma Thohoyandou for tshifhinga vhukuma, ndi hezwi nda thoma no ita na MBA. Nga murahu nṋe muṋe ndi ri hezwi u shuma hangeno hayani ndi vhona ungari zwi khou ndzima u ḓivha zwinzhi. Naho na ari ndi khou shuma na vhathu vha Old Mutual, nda tshi ri ndi tshi ḓa muṱanganoni hafha ndi tshi wana uri zwiṅwe vha vho ḓivha u fhirisa nṋe ndi hangei. Nda ḓivha ndi tshi khou ṱoḓa opportunity dzo uri ndi tea u vhuya dzi sa khou ḓa, ndi hezwi ndi tshi litsha ndo joina Sage Life. Ndi tshi joina Sage Life nda vha ndo no bva kha side ya admin, ndo no bva kha side ya sales, nda ndi tshi vhidzwa upfhi divisional manager. Ndi tshi khou ndi tshipiḓa tsha Sage tshe tsha vha tshi khou it was tsha tshi sedzana na dzi group dza funeral, ndi na dzi broker
nda shuma aphala for 5 years zwa zwi khou tshimbila itsho tshifhinga, and then hambo ḓi ḓa momentum ya ḓa ya renga Sage Life. I tshi renga Sage Life vheni vhena ni khou shuma Sage ni wana ni si tsha ḓivha uri hei ndi kha ḓivha na mushumo kana u itani. Ndi hezwi ndi tshi resign nda yo joina African Life. Ndi tshi joina African Life hardly 6 months Sanlam bought African Life. Nda ḓi wana ndi kene ila nyime nne ndi uri hai khe ya mafhungo one a tshi vho tou ngari ananne hafho hune nda ya khamphani ya rengiwa waye nne ndi sa ikha ine ya vha i khou renga iṅwe na. And then ndi hezwi ndi tshi ṱuwa hafhaḽa nda ya nda shuma KZN ndi khou shuma for Itala Bank, and then nda ndi tshi khou ṱhogomela insurance book yavho. Nda shuma ngeni miṅwaha miraru, nda vhuya nda ḓa nda shuma Avbob for 2 years, and then nda tshi bva Avbob nda shuma African Bank, Absa Bank. Absa Bank ndi swika ngei ndo ndi general manager wa sales at a national level, ndi tshi ima na dzi province dzoṱhe. One incident ine nda i humbula ndi yangei, ndari ndi tshiya ofisini ya Tshitandani, hola mthanga vha tshi mpfunza maths nda muwana hangei. Yeah, he was so excited and happy to see me. He was one of the supervisors or manager team. So akwamborane ndoro mufundidza mtukana wanga azvizvavuti, and then ndicho acknowledge ndi zwone bomakananise baba mdededzi wanga mara kauyo metse vana vakwamba ndachita ndichivafundisa nanne naona uri baba mdededzi wanga raseya ngazvo. Ndiyezvi ndichibva Absa Old Mutual ari ndivuye futi ndarovuyerera Old Mutual ndova ndichikho sedzana na the rest of Africa. Naona mashango a 14 a Africa ndava ndichitogomera hone ndi head of sales and distribution vo Nigeria, Ghana, Kenya, all of the SADC area. So chipinga changa chinji ndichiva ndi yaningei. Zvimwe zvithu zvenda zviguda khaezvo ndi the cultural differences kha limwe shango na umwe, they are key for one to be able to really learn and be able to grow. Chimwe chithu chendava ndichikho chine ndaḓi khoḓa ngatsho u thoma dzi relationship kha nḓila dzedzo khayo mashango zwo zwinwe zwithu zwe ndavha ndi tshi khou kona u zwi ita nga maanḓa. And then after miṅwaha miraru ndavha ndo no neta nanga u ṱande ndi tshiṅwe tshifhinga na ndi tshi vuwa vhukati ya vhusiku ndiwa ndi tshi ri ndi gai ndi Malawi kana ndi Kenya ndi si tsha ḓivha zwina zwori na ndi ngafhi, ndi nga nḓila ye nda ndi tshi tshimbila ngaho. Kha musi vha tshi kha ḓivha hanefho vha tshi lavhelesa siani ḽa zwa masheleni vha khou vhona kha maṅwe mashango na fhano kha ḽa Afrika Tshipembe zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe, ri khou lavhelesa nḓivho ya masheleni, kuvhulungele kwa masheleni na kufarele kwa masheleni. Huna iṅwe bugu yo no pfi Psychology of Money. I think that the writer ndi Morgan Housel. Psychology of Money is everywhere. Yeah, it is everywhere. And zwenda kono uzwi wanisisa zwinwe zwithu zwine vha ḓo wana zwi tshi itea. I'll give example ya Kenya. Huna chimwe tshithu chenda tshiguda hangei. Batho bunji ba Kenya vha na ita zwi business zwiṱuku, iṅwe na iṅwe ne nga vha havha na izwiḽa zwori musi muthu a tshi u koloda tshelede banngani ari ndi khou ṱoḓa 10,000 u vha khou ṱoḓa thoma ku business nyana a sami zwi nga si zwone zwa tou bala. Mara arali vha nga sedza riṋe hafha hayani nne ndi ḓo vha ndi tshi khou koloda 10,000 ni uri ndi nyago uri ndi khou ṱoḓa u ṱuwa na Miss P ri ye phathini, zwine mahumbulele a tshelede o pambana nga maanḓa. Nga murahu uri ndi yo badela athina na tshelede yo badela murahu, tshelede lani yo ṱuwa na Miss P onola ono nyamalala ngori khou vhona uri mini tshelede yo no pfuluwa a i tsheho hafho. So zwi a fhambana u bva kha maṅwe mashango. Zwe nda zwi guda kha vhathu vha Nigeria ahuna izwa dzi credit card nga maanḓa, it's more in cash economy. Zwithu zwinzhi vha tshi renga vha tshi ita vha vha tshi khou shumisa cash, zwine hafha hayani access to credit card ndi khulwane. U tshi tou fhedza tshikoloni upside or card kheyo FNB kheyo, and then upfa ungari ndo swika, and then after nga murahu nyane u wana wo no dzula na zwikolodo
zwono chipa nyana. Zwino vha tshi sala vha tshi swika ngeno ubva hafho ndi hone vha khou kona u wana vhuimo ha muofisiri muhulwane ngeno. Ndo bva hafho kha role ya Old Mutual ndavho vhuya nda u shuma Momentum Group. Ndavha ndi head of distribution for nga 2017, and then 2018 then I took over as the CEO. So eyo role ndo ubva 2018 uswikela namusi. Vhuḓifhinduleli havho ofisini yavho ndi vhufhio ri tshi khou lavhelesa company yoṱhe ya Metropolitan? Momentum and Metropolitan dzo merge nga 2010. After the merger, while Momentum yova in a Metropolitan, yova in a Metropolitan Health, in the medical aid yaone, over na Metropolitan Employee Benefits, over na Metropolitan Assets Management, na Metropolitan Retail. So Metropolitan was then given either focusa ka lower end of the market to mid-level. And then hedzila dzimwe dzi businesses dzavha dziyange dza move to form part of the Momentum space. So nei ditogomelana na vhadededzi mapholisa vhathu vhane vha tshi khou shuma kha government the airport space chine Metropolitan yavha i tshi khou focusa khao. And then kazi solution rina product dzoṱhe dzine vha nga dzi wana kha any other insurance company. Vho sumbedza zwori ndi ngoho vha vho tshiwa ngori vha tshi khou shavha uri a vha tami u ḓi wana vha tshi khou feila. Kha ri ḓo lavhelesa uri zwiṅwe zwa swika zwavho musi vho dzula kha eyi ofisi kana kha itshi tshidulo kana zwine vha ḓo ri matshelo musi vha si tshavha kha itshi tshidulo vha ri nṋe ndi tama uri ni elele uri nṋe ndo ḓisa hezwi na hezwi zwiṅwe zwa swika zwanga zwine nda kha ḓi tama u zwi bveledza na zwine vho no zwi bveledza ndi zwifhio? Okay. So thoma musi usiyo vakati uri vha vhuise normalize headline earning the profit ine vha vha tshi khou tea u ita. So ndi tshi sedza tshifhinga tshe nda dzhia position ino ya CEO do ita more than enough profit in line with what was really expected from me. And then chavuvili huna product ine it is going to change the industry as a whole. The industry has been dikale ichi ku struggle na mafhungo a policy dzino lapse. Muthu vha khou shuma and then a luza mushumo a tshi fhedza u luza mushumo u swike hune a vha itea mini ha tsha kona u badela. And then na una ri wa khou badela for the past 7-8 years a u tsha kona u dovha wa wana tshelede ile murahu ndi musi u si tsha kona u badela. Heyo policy nenda khou yamba ine ya vha uri I lapse. Vhone vha ita na musi cover yabo 1000 vha vha vho badela, and then for the rest of your life ila 10,000 it's right yo to raro. Heyo product ko do I launch zwino hetsho ndi chimwe tshithu tshihulu tshine nda khou pfha uri mini a tshi khou ḓo change Metropolitan yoṱhe tshi khou ḓo change na industry yoṱhe. Musi wo dzula kha tshithu tsho to ralo ndi khou sokou to lingedza u humbula uri na dzikhedu a si ṱhukhu ndo pfa vha tshi khou amba na maburi ara wo fila u lavhelesa sopfi muthu mutsu athu vhatsu. Kha ri ḓo dzhena fha ofisini yavho sa muofisiri muhulwane ri lavhelesa dziṅwe dza dzikhedu dzine vha ṱangana nadzo kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha. No, khaedu dzi dzula dzi hone. Huna hune ḓo wana uri ri a wana client dziṅwe o vha na police huvhe na u kanganyisea nḓilani ri sa khou ṱoḓa u badela vha ri no ndi khou ṱoḓa ene muṋe tshigubu yanga tshelede u ḓo i badela. Hezwo ndi zwiṅwe zwine zwa vha uri mini nga tshiṅwe tshifhinga ri ya vha ri tshi khou dila nazwo. And then again musi ndi tshi u ranga phanḓa tshigwada tshihulwane huna vhathu vha uri a vha khou shuma nga nḓila yo teaho. U vhofholola vhathu mushumoni a si zwithu zwo leluwaho, mara uri ri kone u bvela phanḓa ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda wana uri mini yes kha vhurangaphanḓa huna hune vha ḓo ri Miss P hezwi ra tendela uri vha ite zwi khou vha balela a zwi khou ita ri ḓo tea uri ri vha vhofholole vhaṱuwe. It's not an easy thing to do, mara ndi zwiṅwe zwithu zwine ra tea u vha ri mini tea u zwi ita. Na musi ri khou tshila kha shango ḽa social media
thi ḓivhi vho zwi vhonana dzina langa ḽi tshi khou kokodzela zwithu zwi siho. Hu na mafhungo avho tshi khou pfhi muthu ono shavha basi Kate Matlala ndi hoyu, ndi Peter Chigubu, thi ḓivhi vho zwi vhonana. Ho itea mini ina? Houḽani Kate Matlala o ḓo swika a ri a ngeni kha ad hoc committee. Vha mu vhudzisa uri na tenda zwino yo yafhi ngori khopfi yo dzhiiwa khayo, a ri i kha metropolitan. Zwe a sithi Matlala ho ngo amba uri metropolitan health. So vhathu vha mu vhudzisa uri zwino iwe ndi nyono na metropolitan. A ri ai ndi nga si ambe nezwo. Vha ri hau mulandu wa mushavhana? A ri ndi ya mushavha. Vhathu vha yo google uri hau na oyo muthu ono shavhiwa nga Matlala ndi nyono na metropolitan. Dzina langa ngori ndi CEO ya metropolitan, not CEO ya metropolitan. Lava ḽone ḽo no bva nṱha. Vhathu vha vho doba dzimipi online vha ri na ile ndoda esatsha uMatlala. Hey, dzo vhuya nyana mara zwo pfuka. Vho lavhelisani nayo iyo khaedu ngauri ndi sokou vhona nga khaedu ine so tshihuluhulu hafhaḽa zwo sumbedza uri social media i nga u kanganyisa, ndi tsho thoma. And again na vha khou vhala zwine vha zwi vhona kha social media zwi amba uri mini vha songo tenda tshiṅwe na tshiṅwe. And ndi ralo ngauri hafhaḽa ho vha hu si na ngoho kha u pfhi khoyu muthu ane a pfhi u shavhiwa nga Matlala a no khou na metropolitan. Zwine zwa amba uri mini hu na zwithu zwinzhi zwine ra zwi vhala kha social media zwine zwa vha uri a si zwa vhukuma. Muthu ene muṋe u tea uri mini a sedze zwiṅwe nga ito ḽa u sedzulusa uri zwi vhone uri hezwi a hu na ngoho khazwo. Vha tshi khou lavhelesa na dzikhaedu dzine vho no ṱanganaho nadzo na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana, vha ri vha tshi lavhelesa ndi zwone vha na mabambiri tshi lavhelesa ndalukanyo dzo yaho nga u fhambana, fhedzi vha vhona zwi tshi thusa hani sa muthu o dzulaho kha tshidulo tshavho kha musi nga nḓila ine vha nga lavhelesana nayo kha dzikhaedu dzine vha vha khou ṱangana nadzo. Ngori vha muṅwe kha musi vha tshi nga ḓiya na vhone hanefhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani swika vhe wena si nne ni songo tshena matope mara a vho ngo kona u swika hune vha ita zwone. Mara ndi sokou vhona u nga ri zwi elana na u funzea nga ngomu hezwo zwithu. Ya zwa social media a tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu ya tea u responda khatsho. Hezwiḽani zwori zwi tshi khou ḓala hoṱhe ro vha na thimu ine ya vha uri mini i vha i khou sedza uri ndi vhathu vhangana vhane vha 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 tshi khou vhala hezwiḽa. A ro ngo responda and reason ri songo responda yo vha ya uri arali ra thoma u responda zwi amba uri khou vha ṋea credence vha ḓo thoma u pfha zwi nga zwa tou vha worse. And then after about two weeks zwavho thoma ita mini zwavho ya fhasi ndi hezwi ri tshi khazwo. Mara the second layer ndi heiḽani ya musi vhathu vhono vha nazwo kha WhatsApp, people were circulating them. Havhaḽa vha sa nḓivhi vhaṅwe vha khou rumela vhangani vhaṅwe vhane vha ri hau khoyo mungani wanu u khou gwadzisa Matlala hu si na ndavha hu si na mafhungo. So ndi zwithu zwine zwa vha uri mini nga zwone zwine zwo no fa a hu tshena tshithu tshine a nga tshi ita mara a hu na tsho khakhisaho na luthihi. Ndi zwiḓana mushumo. Ndi zwiḓana mushumo. Vho Tshikuvho kha ri ḓo lavhelesa uri zwo rali vhone arali a tou pfhi havha hu mushumoni ndi khou pfa dairi yavho yo ḓala vha khou tou awela vha 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 tshi khou ita mini? So zwithu zwine nda zwi funa nga maanḓa musi ndi siho mushumoni ndi golf. Nda ya nda gidimisana na tshiḽa tshibora masiari yoṱhe ndi tshi vhuya ndi pfa ndo fushea. Nga nnḓani ha golf ndi na u sedza mitambo kha TV zwezwi zwa whether like weekend yo pfhukaho nda ndi tshi khou sedza PGA and then nda dovha nda sedza na tennis yo vha i khou tamba Italy and then ho vha na soccer as well. Zwavho Pirates musi vha tshi punedza vha khou balelwa u wana league ha dovha vha na ya Manchester City. So ndi sport ndi tshine tsha dzhia tshifhinga tshanga badi and hezwi ndi tshi amba hezwi ndi khou humbula ndi Univen nne na vhangani vhaṅwe vhavhili ndi Livhuwani Muligwe na Levindo vho dokotela zwi ra form team ya bola. Yo vha yone thimu ya vha yo dumesa hafhaḽani Univen mara wo vhona thimu dza 12 dzoṱhe dzo fhelela tshi compete ro dumela u ḽiwa ra tshi diwa vho ma 13 no mara Ghetto Boys iko
tamba na musi ri tshi khou ya mudavhini ri sokou wana muthu nḓilani uri antambi na bola ri sa swiki na thihi mara vhathu vha ḓo vha vho ḓa ngeni vha khou sokou uri courage get boys ri khou sea hu mutambo zhumbula ro zama uri ri vhe na team mara nda zwi vhona uri mini a thi nga linga sport khou tea uri khwaṱhisa kha hezwi zwa dzibugu. Vha swika hune vha dzula fhasi vha ḓi lavhelesa vha ri ndo swikela hune nda ndi khou tama u ḓi vhona hone. A si zwithu zwine nda kona u zwi ita zwavhuḓi mara nga nṋe muṋe ndi tshi sedza hune nda vha ndi tshi khou bva hone nḓila ye nda i tshimbila u vhuya u swika zwino na opportunity dze nda dzi wana na support ya vhathu vhanzhi vhe vha nsupporta nda ḓi wana ndo no vha CEO and a si vhathu vhanzhi vhane vha nga wana opportunity yo tou raloho. Zwiṅwe zwithu zwine nda tea u zwi amba ndi hezwi kha vhutshilo hu na mafhungo a u vha na mashudu u vha na u shuma badi and musi opportunity i tshi bvelela vhathu yo vha ready uri vha kone u i dzhia nga zwanḓa zwavho zwivhili vha i shumise lwavhuḓi ngauri arali ya bvelela vha wana uri a vha ready a huna zwine vha nga ita zwone vha ḓo ḓi wana i tshi dovha ya vha ponyoka. Ndi ngazwo nṋe muṋe ndi tshi sedza murahu na hune nda vha hone ndi wana uri irrespective ya uri ho ḓivha na u khukulisea na u ita na zwoṱhe mudzimu mmbabalela ndi ine nda mbori hu na mashudu o raloho ende namusi ndi khou ḓi wana ndi tshi khou leader organization ine ya vha uri ndi khulwane vhukuma. Vha wana tshiṅwe tshifhinga hu no nyadziwa nga uri vha muvenḓa? Hayi zopfi ndi muvenḓa hone hayi a thi zwi wana. I mean mishumoni hu amba mishumo uri vhone vha muvenḓa a zwi dzheni fhethu mara zwa ngoho ndi zwa uri South Africa nga yeneyi ine ina dzi challenges dzayo nga maanḓa kha zwa vhathu na vhatshena mara a huna muthu ane openly a nga ḓa ri u sedza maṱoni hapo u sumbedzisa lunyadzo ngo to ralo and tshithu tshihulwane tshine tsha shuma na musi vhe mushumoni musi zwi tshi swika hafho hune vha wana vha tshi vho nyaga uri ndi khou nyadziwa ngo pfhi ndi muvenḓa ndi khou nyadziwa ngori ndi muthu mutsu tshiṅwe tshifhinga ri tea u sedzulusa uri kha hezwi zwe nda tholola zwone ndi khou ḓisa mveledzo na arali mveledzi khou ḓa thiri zwi a vha khwine vhukuma mara arali mveledzi sa khou ḓa ndi hafho vha ḓo wana na nṋe ndi tshi vho nyaga u dzumbama kha hezwo o na havhaḽa vhaṅwe vha kone u nyadza nga ḽeneḽo u vhona uri avha vho sokou dzula hafha a huna zwine zwa khou itea. Mveledzo ndi dzone dzine dza ita uri mini vhathu vha fhumule. Sa murangaphanḓa vha vhona kanzhisa vhathu vhane vha khou shuma u fana na vho riṋe ri tshi shaedza gai nga maanḓa? Ri shaedza? U shaedza sa murangaphanḓa uri musi vha tshi lavhelesa riṋe ra vha nga fhasi vha vhona hu mini zwine ra shaedza khazwo na zwine vha khou ri hezwi ri a fanela u zwi khwaṱhisesa nga maanḓa. Tshihuluhulu ndi execution. So many times we struggle ngezwiḽa zwo pfhi ndi ḓo thoma matshelo ndi ḓo thoma vhege i ḓaho or khou nyaga zwi tshi thoma nyimele vhe ito itisa hani. No, you start from where you are and vha thoma na musi if you make a mistake zwi ḓo itea and then vhone vha tea uri mini vha build u bva hanefho ya phanḓa. Huna clip ndo no vhuya nda i vhona u tshi khou vhudziswa Barack Obama nga vhana uri na as a youth ri tea uri ri ite mini uri ri kone u bvelela vhutshiloni. His answer was very simple. He said get things done. Kha vha ite uni kha vha ite uri zwithu zwi itee get things done. Tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha vhonewa tshono pfhi kha vha u shuma kha vha tshi ite to the best of your ability. Ndi hezwi zwine zwa ḓo ita uri mini namusi opportunity dzi tshi ḓa dzi kone u vha ri vha sedze nga iṱo ḽa vhathu vha aluwa. Tshiṅwe hafhu tshine vhathu vha tea u tshi ḓivha uri vha tshi ite get yourself a mentor. Arali vho kona u wana a good mentor zwiṅwe zwe zwa tshi nga vha khukhulisa a vha tsha tea u thoma vha dovha vha zwi experience. Houḽa muthu u kone u ita uri mini a vha thuse vha gude nga u ṱavhanya kha nyaluwo yavho ya uri vha yo vha kha position yo tou raliho vha ḓo wana uri zwithu zwe zwa tshi nga vha zwo vha dzhia 5 years zwi vha dzhia 3 years because vha na muthu ane a khou itani a khou vha dede and hafho kha hezwi vha khou dededziwa musi u tshi pfhi kha vha ya vha wane a mentor vhone arali vha ḓa kha nṋe vha ri tshiguvho ndi khou humbela u vhe mentor yanga. The first thing ndi ḓo vha vhudzisa uri what is it that you want to do? You don't come to me vha sa ḓivhi uri vha khou ṱoḓa u ita mini gai.
muthu ane a vha a khou ḓivha uri mini kha miṅwaha ya 5 i ḓaho ndi khou ṱoḓa u ḓivhona ndi hafha, kha vha ḓivhudzise ndi zwini zwine nda khou tea uri ndi vhe nazwo uri ndi shume zwavhuḓi musi ndi hafhaḽa. Vha ḓivha dzi competences dzine dza khou ṱoḓea ngei, vha kone u zwi vhuisa kha hune vha vhona uri arali hu na hedzi competences dza 5 ndi ngana dzine ndavha nadzo, uri u bva hafho vha ya vha ṱoḓa muthu ane a vha uri mini a nga vha thusa nga hedzi dzine dza vha uri a vha nadzo. Vha tshi ḓa kha nṋe vha tou amba uri ndi khou ṱoḓa hangei, zwine nda khou ṱoḓa u tshi nthusa ngazwo ndi 1 2 3, uri mini nṋe ndi sedza uri ndi nga kona u thusa kana zwi ḓo mbalela. U bva hafho vha tea u tendelana uri vha ḓo zwi trackisa hani uri lwendo lu kone u ya phanḓa. Ndi hezwo zwine zwa ita uri mini vha kone u bvelela u ya phanḓa nga u ṱavhanya. Ri tshi thoma ino nyambedzano vho sumbesa zwo ri vhutshilo vhu si havhuḓi musi vha tshi khou aluwa, na musi vhutshilo vhu nga nḓila ḓe? Hai, upfhi mini NMSB. So hezwiḽa zwoṱhe zwo pfuluwa zwa kale, zwino vhovhoi okay ndi ri vhutshilo ndi havhuḓi. Okay, ri pha ndi havhuḓi, ri nga ita thara ra guma hanefho. Yes, hanezwo vhofholowa. Vhana muṱa vho tshigubo muṱa wa hone vhana vha hone vhana sa mubebi ndi tea uri mini ndi sumbedze nḓila, and vhana vha tea uri mini they must be held accountable. Tshiṅwe hafhu musi u tshi ambiwa nga tough love i tea u balansiwa nga hune vha swika uri mini vha sumbedze na lufuno. Ndi hezwo zwine kha vhana zwi a ṱoḓea, and kha vhana nga zwino challenge iṅwe ine vha ḓo tea u vha nayo ndi ya uri tshifhinga tshinzhi ni vhana ni tea uri ni shume nga nḓila ine na u fhira vhabebi. So challenge ndi khulu, ndi ngazwo kha vhana vhane vha ḓo tea uri vha ime kana vha tou ita zwiṅwe zwine zwa vha zwi khou yela kha mabuḓa o fhambanaho na nne nda a tevhelela. Mafhungo a pfunzo vha kha ḓi ḓo isa phanḓa? A pfunzo ne ya tshikoloni hayo tsho bva tshikolo tsho bva zwino tsha dovha tsho bva. Musi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo, ndi ifhio nḓila ya masheleni ine vhone vha i shumisa ine ya vha thusa sa musi vho amba zwo ri u shumisela kwa masheleni fhano kha ḽa Afrika Tshipembe a khou tou vha kwavhuḓi, vhone vha vhulunga kana vha na vhushaka ḓe na masheleni? So I think vhunzhi hashu hu na fhethu nzhi ro no ḓi wana ro khakha zwi tshi ḓa kha masheleni, na nṋe ndo thoma henefho, mara ndo ri u vuwa maṱo no sedza phanḓa zwithu zwine zwa vha uri ndi zwa ndeme. Ri thoma ngo zwi nga vha tshi nga ndi zwithu zwa ease, u thoma nga budget ine ya tou vha clear, and tshiṅwe hafhu a hu na hezwiḽa zwo pfhi ndi ḓo imela musi ndi tshi hola tshelede nnzhi nda kona u save. Saving i thoma zwino, vha save kha yeneyo ine vha vha khou i hola. A hu na zwo pfhi ya muholo wanga wa hula wa 500,000 ndiyo ndi tshi ḓo thoma. No, you start from where you are. Arali vha khou hola 200 rand 200,000 nga ṅwaha, vha nga kha ḓi kona u vhea, i ḓo dzi tou vha uri tshelede ine vha vha khou i vhea ndi ṱhukhu, na nezwo ndi zwithu zwe nda thoma u zwi ita. Mara na musi vha tshi khou ita hezwo, tshelede nga yeneyi ine i na vhuaḓa hayo, ngauri musi vha tshi khou ri ndi khou vhea tshelede a zwiḽa zwo i vhea na musi matshelo nga ngei vha 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 khou nyaga u i bvisa hu sina na need, vha i vhea vha i litshe ya ṱuwela haningei. Naho ya vha ṱoḓa advice kha vhathu vhane vha vha tshi shuma, zwi vha zwi important nga maanḓa, because tshelede nga yeneyi ine i nga vha kanganyisa. Hone ine vha nga tou vuwa vha wana i nnzhi thiri i ya dina, ngori vha ḓo pfha i khou vha tote khori kha vha vha vhudze uri ndi hone hafha. Vhathu vha khou sokou sedza uri vha pfha vha songo tsha dzulisea uri na vhathu vha nga si dzula hafha nane vha vhona u nga ri a lingana. Tshelede i dina zwi tshi ḓa hanefho. Ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo ndi phimeledzo ne vha nga u siana vhathetshelesi vha Phalaphala FM na vhaṅwe khamusi vhane vha tama u ḓiwana nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha tshi khou ḓiwana vha khou vha muofisiri muhulwane wa dzikhamphani dzi no nga Metropolitan. Tsho thoma ndi tsha uri roṱhe ro fhambana, muṅwe na muṅwe u different, and then tsha vhuvhili naho na ri a kona u guda kha vhaṅwe, vha guda mara vha tshi zwi vhuisa kha vhone vha tea u sedza zwine zwa vha zwi tshi khou ri mini zwi useful khavho uri vhone vha kone u aluwa. Kha u aluwa mushumoni ndi hezwi zwo uri mini kha vha ḓiwanele mento yavhuḓi ine ya nga kona u vha guide uri vha kone u aluwa nayo. Mara tsho thoma vhane vha tea u vha vha na clarity uri nṋe ndi khou ṱoḓa u ya gai
ndi tshifhinga tshingafhani tshine nda khou nyaga uri mini ndi tshi shumise u ya hangei. Hezwo zwi ita uri mini vha vhe na clarity, because arali vha si na hezwo any other opportunity ine yanga bvelela vhe nḓilani na dzine dza vha uri dzi khou vha pambuwisa vha sokou ṱuwa ngayo vha tshi khou vhona unga ri khou ya hangei. Mara muthu ane a vha uri na clarity u khou ya gai u ḓo vha vhudza uri ndi khou zwi vhona and ndi khou i vhona na tshelede, mara nḓila yanga nne i khou ya hangei. Tsho fhedzisela, start from where you are. Vha nga vha vha tshi bva kha muṱa wo imaho zwavhuḓi nga uri you still have to start your own journey. Vha nga vha khou bva kha muṱa wa vha uri mini zwa zwi tshi khou konḓa a huna tshithu, you start from there. Hezwiḽa zwo pfhi ndi ḓo lindela 1 2 3 zwi tshi vha in place, it doesn't work, you're not going to move. And I understand uri mini vha ḓo wa, mara musi vha tshi wa kha vha vuwa vha ḓi ṱhuṱhure vha ḓi pfarele vha ṱhavhele phanḓa, ndi hafho hune vha ḓo kona u aluwa. Muledze wa mukegulu ya ndi khou ḓo swika ḓuvha ḽine a tama ndi uri mukegulu kha vha thetshelese, ndi khou nyaga u amba navho kha mukegulu washu zwa zwino ndi tou takalela uri vho kona u tshila vha vha tshi kha ḓi vha hone, u mbona ndo swika hafho hune na musi nda vha hone. Ndi dza miyanga dza vho Phophi ndo and khavho ndi ḓiwana na vho mane wanga vha nga vho miyanga na vhone, ndi vho Maria Mugwena. Havho vhathu ndi vhathu vhe vha ngalusa na musi ndi tshi ḓi vhona ndi hafha zwinzhi nga maanḓa zwa dzi values ndo zwi wana khavho. Zwino ndi mudzimu kha vha vhulunge na nne ndi kone u wanavho tshifhinga tsho ri mini ndi vha itele zwivhuya. ndi khou livha nga maanḓa vha kona u swika kha mbekanyamushumo ya namusi vha vhe na sonda yavhuḓi. Ndi sonda ya mandeni ikezwa mnditshiriswa parapara FM atina mbekanyamushumo ya namusi ya Roḓigeḓa yo tshimbila ngo to rali ndi tshi tamulibwa muthu muṅwe na muṅwe o vho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Hei arali si ṱuṱuwedzo kha vhone nṋe ndi tsha ḓivha uri ndi mini zwine zwa nga vha ṱuṱuwedza. Khevha vha tou vha muhuluhulu vho dzulaho haningei nṱha nṱha na musi vha khou ri vhudza lwendo lwavho he vhone vha tou takuwa ubva ningei akha khou swika hafha hune vha vha hone na musi vha na ofisi khulu nga maanḓa ngei Kapa. Zwino na vheiwe arali ni khou thetshelesa ḓivhani uri zwi a konadzea. Manga mutukana a si vhumatshelo hawo u bva kha Miss P na mveledzi Tshitagong a ḓovha Madekwana vhuḓi musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni u bva hafho ha kona u tevhela mbekanyamushumo ya Thendo na Nduvho ine vha khou eḓiselwa nga Tshitagong kha Madekwana vhuḓi.